nawe mbwa ntarashika ku kibuga cindege wewe Alinga yo tangurira byose niyo biri ciyima na Rwanda ishire mu mufu bana nkaho winjira hagati twaje kwakira umuririmbyi rurangiranwa kuva mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi akaba asanzwe aba mu gihugu cya Amerika yitwa The Bane Tiger muramuzi amaze gukora byinshi bitandukanye ndetse kano kanya akaba afite igiteramo kizaba ku itariki 30 hamwe n'itariki imwe naho company yarashiye kumwizera iramuzana ku ncuro yiwe ya mbere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi tubivuza yuko The Bane yabaye inspired mu muziki wiwe cyangwa yabaye kwiga kuririmba n'ibindi byinshi abifashijwe n'abarinzi ngaho mu gihugu n'ibindi byinshi aza kutuyagira kano kanya yamaze gushika ku kibuga cindege Merikiro ndadaye ikibuga cindege cyacu ciza ndetse no mu gihugu cyacu ciza gitembamwo amata n'ubuki abanyamakuru abanditsi n'abanyamakuru baje kumwakira nk'umuririmbyi amaze gukora byinshi bitandukanye The Bane turakuramukije wongera utubwira ukungena urugendo rwari rumeze. Murakoze cyane kunyakira urugendo rwari rugufi den rwiza kuko narinzi ko ngiye gusanga imfura mu kindi gihugu ducaba nze kubona gutanga hano iwacu urugwiro ni Kirundi urugwiro uburyo abantu bakwakira urukundo ruri hejuru cyane ndanezerewe cyane
bese bimeze nk'ibyo wacu kwa. Abarundi gucaka no kanya bariteze vyinshi. Muyoboke yadusiguriye ndetse atubwira n'amateka y'umuririmbyi rurangiranwa ku isi no muri Africa ariwe The Pain. Agiye guhura n'abaririmbyi rurangiranwa hano mu Burundi ndetse bamaze gukora vyinshi bitandukanye muri Africa ndivuye ku isi yose. Big Fizzo, Sadbi n'umubaririmbyi bariko baraza Lino G. The Pain yitegure gute ku biteramo bidasanzwe agiye gukora ku butaka bw'u Burundi? Nditeguye cyane ku ruhande rwanjye ariko nanone ndanezerewe cyane kuba ngiye gura nkunda kubivuga na Farious is one of my biggest inspiration. I'm close cyane n'umuhanzi witwa Satibi. Is a good friend and is a wonderful, super wonderful, talented guy. Ndamukunda cyane. Lino G namumenye kubera iyi concert nahise mindi kumufana ukomeye. So muri make I'm very happy man. I'm very excited kuri event tugiye gukora tu. Abarundi ni benshi ari biteze kukubona ndetse kuko benshi bagukunda utaregera ubiyereka uwaribwe. The band hari band Ingo live band irikimwe abaririmbyi bakomeye barimba live neza agiye korana nabo kuri ki The band yahisemwo gukorana na band yo ngaha mu Burundi. Nicyumviro nakigize nyuma kuko nagomba kuzana na band ivuye Kigali ako mbitekerezaho nari nicaye ahantu nindi by the way ndavuga ni kuki nabaye nakuze ndi inspired n'umuziki w'abarundi nkaba ngiye Burundi nkaba njyanye yo band kandi bafite band aribo banyamuziki twakuze ofete nibo batureze muri muziki. So nyita nkora communication n'umuntu umwe hano arambwira ati band nziza ni nyinshi yambwiye nyinshi zitandukanye ariko arambwira mu byukuri imwe muri zo ni yitwa Ingo Band. Turavugana numva ndabakunze, we about to make history kabisa. Yes, The Band urabikaze mu gihugu cyacu Burundi. Ni batwara ryambere ushite mu Burundi ishuri ya mbere cyane. Yes, abakunze umuziki Burundi barakurindira ngishika mu gihe uzo performinga kuri stage imwe na Big Fizzo uvuga yuko wakuze wumviriza. Witeguye gute kumbura kugira ngo public mu Burundi bihagurutse mu gihe tuzi yuko ari abandi ba artiste bakomeye mu Burundi bahari? Niteguye ku rwego ruri hejuru cyane. Ibihugu byose njyamo bitandukanye biba birimo abarundi akenshi iyo nkoze concert mu Belgique nka 50% abarundi 50% abanyarwanda gutyo mbe babavanze ufite igihugu cyacu Burundi n'u Rwanda is pretty much the same country. So ibyo twakoze ahandi tujye gukora ibirenzaho ahangaha kundi rwego. So abantu miliyoni barakurindiranye igishika ndetse baramaze no kugura amatike babifashwe na Now company yashoboye kukuzana hano mu gihugu. Iki kintu tubwira ku mugwiza atunga yashoboye kuzana Jean Dodi. John? Yeah. Oh, John is a wonderful. Mwise Jean de Dieu. Twita John cyangwa se Bright. Namwise Bright ndiyo zina ry'ishaje. John ni umuntu navuga ngo ufite vision nini. Ikiza cye vision afite icyo nayikundiye nagari vision iri individual ni vision y'igihugu cyose. So ni igihugu arashaka kuzamura igihugu, ashaka guteza imbere igihugu, nicyo kintu nabonye kandi namukundiye tu n'umwana mwiza cyane. Inshuro yawe ya mbere mu Burundi ariko kandi maze imyaka myinshi turakora baza ko cyari kibuze kugira ngo wakigana mu gihugu cy'u Burundi tutanga umunezero. Nibaza ko ari igihe cy'Imana iyo kigeze ntago wagihagarika. So ibihe bya mbere ntago byari ibihe by'Imana tu. The Band zarateguye yuko mu giteramo uza kuburi kumwe na RJ the DJ mu DJ akomeye cyane wa Diamond Platinum. Kubera ko wahisemo RJ ariko kandi ahagarikire kuvugiriza umuziki ariko kandi ko mutazananye arihe ntaraza yashitse bimeze gute? RJ twavuganye ashobora gushika ejo. Icya kabiri RJ ni inshuti yanjye hafi. So yo nkoze ibitaramo bya hafi hangaha muri East Africa kenshi akunze kuba ari with me for the most part. Ariko nibaza ko na John yamugiriye ikizere nk'umu DJ w'international. Hanyuma bivugwa ko RJ the DJ ari we wamusabiye akazi muri Now byaba ari byo. Oya kubera kandi yawe uravuga utereka musunike. Ahubwo nashimishijwe cyane nuko bamuhise nk'inshuti yanjye ariko Now niwe yamwizeye first. Umuririmbyi urangiranwa The Pain yamaze gushaka gutanga Burundi abarundi n'abarundi kazi abanyarwanda n'izwi cyose babimenye ariko kandi ntiyaje wenyene ari kumwe na sinzi ko twakurasa nawe. Murakoze cyane. Umeze neza. Abarundi bakunze gukurana ku mbuga n'ivyo wagiye urabashikiriza ku mbuga zitandukanye ariko kano kanya warunsi bakwe yo kuzobari kuri stage n'umuririmbyi urangirana dufise kwisi Big Fizzo cyo kimena Sadbi na Lija na Lino G cyo kimena Tiger. Uyumva gute? Bishimira Imana. Umuntu wese umuntu ungana nanjye aba afite vision y'umuntu muto wafanye The Band ukabona mu kumwe kuri stage bishira Imana. Ndashimira The Band na John banyizeye nanjye kuba baranzanye hano Imana imuhumure. Akabazo kaje makarabe kuri John wongera utwakira n'umushitsi ndetse unatubwira n'ibikurikira ndetse unamubwira n'akajambo kamwe umushitsi ko deje wamaze kumushikana wabikoze. Murakoze cyane nagomba ndabahe mwiriwe ndabashimira ku mutima mwiza mwatweretse wo kwakira my big brother ndamuhamagara nka mukuru wanje Ben. I'm very happy
Why emotion? Why emotion? I'm so happy. Thank you. muyoboke nawe nk'umwe mu bantu yakungera ibintu bigiye gukurikiraho muzaza muri press conference kwa gatanu saa 6. Asante sana. Mwandishi michele kwa ndi Burundi. Le premier. Za Kalama bitinde.